Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada meeting iti pagadalan ita, berting lakay. Ket, Ay nawaw, anya kumapay ngay. Sikapay lang ti makaam mo iti istor naitalayang gayang bakit? Muto iti susi tamang lokata ko. Nasa papay mat. Ulay no ang mga no dati gumatang sayang met. Ada ti susi iti drawer. Bilangam anay bagtisukling ay itid mo Wen, insulat mo ka diti plesyo lagi tilakom. Nalpasan Sinuratak aminan tapno saan ka marigatan. Ay ke, manglukatang alo din bakit? O sige, sikan ti makaam mo Ay nawaw, naggadong nga alak. Tirasayaat, mangilimi nga kiti inumin me kanipali chudolo into malim. Ayos mga alak mitlayang iti chichilya, tapno adda ti pulutan me. Ilimeng ko iti dalan into awanin ni bakit ko. Tapno dagasyak laing nung panak itente kumpalik. Sigurado asan amaamuan ni bakit. Ay nawaw. Meron na, bakit? Sa kami gayam. Mangtad ka man iti shampoo lakay. Ay, makapakintot kamit. Apay, anya nga minti araramidam Awan, bakit? Anya siyang puti kayat mo? Kumpurmiditan. Agawaam tani nakababay no maladawak iti meeting me. At to'y bakit? Ada ka din gimatang. Adamit ti duwagim matang itay. Si kangarudan ti makaam mo dita tagdigo sa kon. Ang mga numalam to na makaawid Agan-anat ka, bakit? Ay! Naimpaglaeng ita. Di na nakita, tinalamit ako. Ay, nawaw! Siya kamit din ti makamo iti stol mo, bakit? Ay nawaw, kasangsangpet ko laang Berting. Di mo pa'y matsaludsudan mo't no niya ti pinagmimitingan mitay. Pagsalitaan, tanto. Noon niya man day ta nagmitingan yun ito nalabi. Ta, mapanak nga itian na kumpalik. Di nakpaginanaan? Iti istulatan, ti paginanaan, bakit? Ay, unay kan. Nag-text ni Palit Chudulo itay. Agsat kami kano. Ilibrinak manin. Ala, mapan ka. Amok nga aglibas kan tumat lang nulapdan ka. Yes! Agyaman ak launay, bakit? Ala, indakon! Agasim man dadwa buti ti arak pariberteng. May salain ko ma. Kadapay ti pulutan ta apale. Ay nawaw, agpudno ka man kanya pare. Inasem sa mo tila ako ni bakat mo. Psst, tangaywat mo pale. Ang mga no adda ti makangikit agpulong na ni bakit ko. Naligaten. Ang mga no binilang na dagitila ako na pare. Saan? Amok ni bakit ko. Saan nga agbil-bil ang radya? Awan mitlayang tilistahan na. Lumakadlaw ngay. Sigurado di na madlaw. Taado tila ako na nga alak pale. Mayat gayam no agbolontalyo ang agbantay ti istorya. Kanayan nga dati libre nga alak kan pulutan ta pale. Delikado mo ano, maduktalan ni bakit mo tar aramidam pare. Di na tumabor pale. Basta di mo idandano kay kuwana wen. Sikleto laeng dito Nalawa mo't gayam ti istor mo, Mari Mirna. Saan mo't mare? Sakto lang. Ay, anya ti umay mo gatangan mare? Adala ko masardinas, Mare. Ay, anya abrand ayat ti kayat mo mare? Tay 555 laktan, Mare. Ikan nak iti dua alata. Mabit lang mare talag tigat gatangam. Ayun gayam, nakitak nila kay mo iti ayan da pari chuduro itay. Agsyat damanan mare.
Pinalubusa ko na, tano saan, aglibas tumad laeng. Ay, agpadadakin tatang mare. Uray la pagbali ng daadanong ti arak. Wan nga ro da, mare. At to'y tikat gatangan. Ay, agyaman ak mare. At titibayad ko. Ala, agpakada akon. Tani, sigurado nga agungot nila kay ko numabayagan na. Umayak man, Mirna, anak ko. Agtugaw ka, ananang. Agyaman nak anak ko. Nay, adya nga itakwin-kwinta. Ay, kukwenta ak laeng, no adamot laeng ganansya kadagiti lakok, nanang. Kat, adda ka di mo laang naurnaw. Mas dawak nga ron, nanang. Taman no laeng matirimwar. Kat kanayon mo't ama ibos ti lakok nga arak kan chichirya. Amangan mo't no nagkamali ka laang anak ko. Inulit-ulit ko. Nga isumat lang nga isu, nanang. Amangan no basit at talaga tinaurnong. Karugrugim laang mat ngamin idinapalaba sa bulan. Wano saan, amangan no nagkamali ka itiintad mo asukli, anak ko. Anyati ko na Marimirna, ag-purchase ka manan? Wan amarito niya. Naibusan ti lakok nga arak kan chichirya. Ay nawaw, nagpartak man mare. Wan nga rod amare. Didakil matiganan siya mare. Dayta nga rod, mare. Nagkwenta ak itay kat manulaang matinaurnong. Amangan no nagkamali ka. Inulit-ulit ko kat hustumat. Tapno nalaka lang tag total, agilista ka mare. Ilistam no anya tigat-gatangan dagiti customer mo. Tapno saan ka marigatan. Ah? Ay, wan nga agpaiso niya. May mayat no ilista. Tapno ada pagibasarap. Win nga min kastamot lang ter aramidan dagiti padam nga daistor na mare. Oh, nangyagak itinatang anak ko. Agyaman ak naunay, ananang. Sanan nga isupa siya gat-gatangan mi. Ay nawaw, an-anuam dagita akar ni anak ko. Maituno, nanang. Aglako ak mamati ti barbecue. Madangarudan istor mo. Aglako ka pa iti barbecue. Wan tay supay mo't no adda maurnong, nanang. Sa bagay, anak ko. Anyat amo tayo, ang mga nuado ti gumatangkan ka. Sapay la kumaananang. Tapno dumakkel mat ti negosyo. Di pasite bakunada, anak ko. Awan imposible iti tao kayat na tagprogreso. Ala, agpakadaak mo ang tapno sa anak amarabyan. Agkapi kayo pa'y ananang. Saan na anak ko? Amangan kunak no marabyanak no agkapi akpay. Agan-anad kayo nga rod, nanang. I-text nak to no makadanan kayo ijabalay tapno amok. O, nakaawag ka mat, marito niya. Nalipatak nga imbagakan ka, mare. Tiyan niya, mare. Kasangay ni tatang ita. Sapay rumabiimat din. Mabalin pa'y. Umay kayo kidi. Itugot mo nila kay mo kandag iti uping. At dabasit maka na pagsasangwan tayo. Sapay inroar ko ti barbecue alakok, mare. Ay namare inton bigatin dayta. Umay kayo kidi tapno adda kadwami. O sige, agsagana kami arudan, mare. Bye. Ay nawaw, bakit? Apa nga, isilsilek mo mit ti barbecue alakom. Kasangay ni Tata Badong italakay. Imawag ni Marito niya itay. Imbitado tayo? Wan. Hey, siguradong awan ti alak iyan mo panak. Agsagana kayo kadagiti ubing, tagrubot tayo inton madamdama. Bakit? Sa arak amapan? Ay nawaw, apay kumaasaan? Siyaklayan ang taglako iti barbecue. Ha? Sigurado ka kadi, Berting? Wen, bakit? Sakpay te ko na. Amangan no pagbabawyam to. Okay lang, kanyak bakit? Supay met, ano dati mapaglakwak, bakit? Anyat amo mga amangan no maibos tira kung no siyak ti agpantay. O sige, sigurado am amaibos ti barbecue alakok tamang itik out at tumat itikanam lakay. Ay nawaw, di mo matintugot ni Pare Berting, mare. Wen takayat na ti aglako, mare. Anya tila ko nakatrumapiin.
Barbecue, mare. Amo na aya. Isumati kayat na, mare. Sa bagay mangisupot kan tulatan tiramanan nila kay mo. Wen, mare, kasta tinagsaritaan me. O ala, agina na kayo pa'y mare. Mangan tayo inton madamdama. Urayan tayo lang ni manang ko. Mayat apare. Ay nawaw, si Kamet gayang palit yung dulo. Anya tal alamidam dito'y balay. Sana kumadumagas, ngam nakitak tila ako mabarbecue pare. Nagbanglo siya. Mayat no dati pares na nga arak. Alak ko nam pare. Uwan pare. Pare, si Kapay nga lutimang ito noon niya. Tamang ilwalak iti alak. Adat inlimyang kwadwa abuti di tadalan. Ngam lisel bata day jay. Mga alak pa lang itistol ni bakit ko. Ang mga no makadlaw ni misis mo pare. Di ka mandanagar pare. Awan ni bakit ko dito eh. Adada iti ayan ti kumalin ha. Takasangay ka no ni tatabadong ita. Ay gati nasaya pare. Makapag-inom tamo dito yung teritoryong. Agpakada kami marito niya. Agyaman kami iti makan ngayon pasango yo Awan anyaman na mare. Inton maminsan tumanan. Wen, mare, agawid ka mga rudan, tani. Makaturturo ganda iti ubing. Inalam ka diti insupot ko amakan mare. Wen, mare, ada dito'y bag ko. Adda pagsilaw yo. Ada ti cellphone ko, mare. Mapalinan da ito Ala, agan-anad kayo nga rod. Siyak tumot ti mapan ije balay yun no sa anak abisi, mare. Ale, nibos ba't gaya man ti alak kain inumenta? Kahit mo ka di amang ilwarak pa Indon maminsan don, pare. Nabardag naman din. Naimos tumad ng namin di pulutan ta. At dapat, basitan dapat. Pare, ibosin tatapon na maibosin. Hindi ako kabalan, pare. Kaya't kung di madurog Ay, nawaw. Anya ti kayat asawa da ito'y birteng? Di, ada kamit gaya men, bakit? Aguray ka di tata itulod ko dagiti ubing iti sileda. Aguray ka di tata agsarita ta iti nalapat. Sus, pare. Sumagpitin, bakit mo, pare? Gawin ako. Mapitla yung palit sa dulo. Awan sabit pagsiraw mo. Okay lang, pare. Sige, pare. Mabana ko. Kabailak tiya gawin nga oray awan ti sa ilaw ko. Sige, pare. Ayan ngayon ni kumparem. Nagawid din, bakit? Ay, nawaw. Pinanawan na ka? Agawid mit ni Jay balay ta. Awan mit ti silid na dito yung balay tayo. Bakit? Di nakpilusup po na kasta birteng. Ayan ti bayad ti barbecue ngayon lakom. Aday ti box, bakit? Dahito'y laang tinapaglakwam. Ah, Awan pa'y sa nga gasot. uwin, bakit? No kasta. Impulutan niyo iti kumparem ti barbecue alako. At least, basit lang iti dapat, di bakit? Ay no, birting ala. Ang pampanunot ka kade. Ad-ado pa iti pinulutan niyo ng tinaylakom. Una yan aya. Lugi negosyo no kastoy laang. Na. Ni. Anya ka tadagi jay. At kitak iti karuutan nga asidag iti paraangan mi. Anya ka taday jay. Ay, mapan ko man kitaan. Awan ba't siguro ti ulag dito eh. Ni, adda nagaburan iti ruot. Ikatak man ti ruot tak dumakitak no anya. Ay nawaw. Do abote ti arak. Naglukon da dya aberting. Isumat lagayam ama ibus atagos ti arak. Taktawan nagayam ti daduma. Masigurado nga iso tinangilamang iti arak ditoy. Da kami laang matimagmag na ditoy. Agsaga na day jay aberting. Naimbag ang bigat mo, bakit?
agsapol ka iti pakipurdiyaam. Ay nawaw, apay met akastakan, bakit? Saan laang gayam ati barbecue ti impapulutan mo iti kumparem? Agraman arak alakok, taktakawam gayam. Isu gayam ti inuman yo iti kumparem. Awan ti amok dita, bakit? Di ka papabasol akasta. Anya ti kayat asawan da itoy, ha? Ha? Inlamang mo da itoy nga arak iti karuutan, saan ka de? Kakwa, di ka... Awanan ka iti bain? Asawa na? Ngam taktakawan nakpailaang mat? Pasensya kan, bakit? Nasulisugak layan. Di kan sumsumrak iti istor. Ken bayadam dagiti rumbang abayadam. Saan amabalin alibre dagi jay? Amumat anaggapo iti utang ti daduma nagpuunak. Mapanmukit di iliblibre ka dagiti barkadam. Anya a klase ti panagpampanunot day taberding. Ala, mangala ka iti papel ta ilistam dagiti tinaktakaw mau. Nasken abayadam amin. Mabalin ka di ada kayo pay laang tagla ko, nanang. Ay nawaw, nilakay mo nga yanak ko. Saan ama pagtalkan day dya tao, nanang? Anyat inaramid na aya. Isumat lagaya makaslawan maururnong aganan siya. Tabas talatan mangal ala iti arak kas kadano anya la dita isturmi. Inlimod na pa'y kanyak, nanang. No saan ko nakita ti arak nga inlemang na idya karuutan. Diyak pa'y maamuan ti kalukwan na. Anya, Diyak amo, numano abutin ti arak ti tinaktakaw na iti istur ko nga impapainom kadagiti gagayem na. Sa lang aday tananang, inpapulutan na pa iti barbecue alakok idi na minsan. anya nga rutin nga iti plano manakaw. Ipabayad ko tapno saan nga agruam, nanang. Sa maysa, kasapulak ti kwarta, tapno ada may bayad ko iti utang, kan mai-purchase ko iti lako. Ay nawaw, unay ang tikas ta nga inaramid ti manugang ko. Nalabas nanang. Isu ano okay laang kada kayo. Da kayo kumapay laang ti pangitalkak iti istor ko. Narigatan, amangan no maibusan ti karga ti istor ko, no ni Berting ti pagbantaya. Unay kan, bakit? Inutek met abay bayaran ti utang ko, ti stol mo. Kat, anya ti pagrekreklam mo am dita? Apay met inis istoryang pala yung kaninanang. Wen tapno ammo na dagiti kalukwam. Nakababayin iti katugakak. Ammo matgayam ti agbain, ngam apay akas jepay lang ti naramid mo. Mismo nga asawam, taktakawam. Anyan ti kasta nga aramid mo, Berting. Manulayang betisan pa'y anabayadan, bakit? Wen ngam nakababain lat ti kasta nga aramid mo. Pangaasim nga bin, tadi mo istolyain iti sabali at tao, bakit? Sekleto tayo layang kumamit. No ammom gayam ti agbain, agpanunot ka pa iti maminribo, sakbay amang aramid ka iti kalukwan. Pawatam. When, bakit? Saanin ang maulit? Ala, tumakder ka dita. Sumapol ka iti pakipurdiyaam. Iti kasta, mai-fully paid mo nagiti tinaktakaw mo. Awan lang aruden inayon mo iti pinagpuunak. Kasta pa'y laang ti aramidam. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di mo takawan ni bakit mo. Tulungam kit di nga ag negosyo. Tano ag progreso, sigurado ang mairanod kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang
Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas, Maribeka, sa dino ti papanam. Ijay man ayan da Ilse at taga-amyanan. Ay, wala, mayat dayta. Makilamay kamot tapno ada kadwada ijay. Ah? Wala, double purpose manan amaray. Ay, nawaw, anyat kayat mo asawan? Double purpose, makilamay kan makisugalak. Damag ko kat adda ka no ti sugal kat. Anya? Close friend ko jay bakit anatay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga no ikanak iti swerte maray. Ay, unay kan, Mare. Saan anasaya at tikas da ka panunutam? Kasano numasyan jay bakit kanyak. Kat pangabakan nak. No mga bakak iti sugal. Ilibre kan to maray. Anya? Sa dino man ang tinapanan na Abeka, es may bakit. Sa din no kumapay ngay, adamanan ijay lamayan ah. Anya, nay, apay may kapinalubusam. Ay nawaw, ay nga ron ti maaramidak lakay, amumat ti ugali ti anak ta. No anya ti kayat na, isumat ti aramidan na. Sigurado asugal manayin ti gagara na ijay. Damag ko kat siningir na titangdan na kinsalya. Jak amo no apay akas de ti anak ta. Babae asugador, awam mo agsugsugal kada ta adwa. Anya nga ron tinamnamaam kat sugadur mat dagiti gagayem na. Mangibabain na dya tao. Siyak lang ti mauma talaga amapan ko guyudan ijay lamayan. Nay magabigat mo, Terry, bakit? Kastamot lakay. O sino di tataulan ti asaw? Ni Maribeka, nasapa ang nagawid. Nasapa ang nagawid. Naggapo ijay lamayan. Ay, nakilamay nga rod ano kasta. Nagpatpat nag-anak isugsugal ko nama. Anya? Kat isumot, close da kano ngamin iti bakit anatay. Ang mga no ikan na kano iti swerte kung kunana mo iti kalman. Ada ayamot kasta. Jak amuman iti dayta a babae lakay. Saan mo't asugador da tata Eduardo ken nana ismi. Isula ang man ti kasta. Na-impluensyaan kadagiti gagayim na apada na asuki ti sugalan. Apay nga itakala ang anagawid, Bika. Ay nawaw, ni nanang mat. Common sense mat ah. Nagpatpat nagkaman anak isugsugalan. Wen takunak no agswerte ak. Ngamnay, saan mat napasamak? Makitam dayta, agsaysayang kala ang iti kwarta. Saan pa'y mat analpas ti lamay nanang? At dapay namnama ang mga bakak. Agungitan ni tatang mo. Close ko nga rodjay na tay abaket. Anyat amu tayo ngay. Amangan no pagswerten nak. No mapasamak dayta, di ada kwarta tayo. Ado ti biyag adi nadaal dayta asugal. Isu nga itapay laang. Isardeng maun. Ay, saan ang mabalay nanang? Diyak pa'y nakabawi tinaabak kanyak. Sayang dayjay. Saan ama sayang ti kwarta no saan ka kumaan nakisugal. Si kantumo ngamen, nagtangkang ti ulom. Kalpasan anangan dayta a babae, naturog mutaw na dagos. Di na mapanunod mo ti tumulong iti trabaho na. Amo na mo ti makipurdiya ng jak amaw. Uy, makipurdi ang agpaisaw. Ngam saan mo tagumatang iti abasto tayo. No ada mapurdiyaan na, agdiritso ang makisugal. Isu nga iti kasta nga edad na, awampay ti urnong na. Alya nga raw tinamnamaan tayo iti sugador. Biyag na ti madadal iti kasta nga aramidon na. Anya ngay nga raw. No di nalatadenggan ti pamagbaga ay awanan. Kaasin to day tatao no matay tabakay. Ikanak man iti kwartam nanang. Ay nawaw, awan ti kwarta. Pangalaak kumangay. Adamot nakitak nga insilupin niyo nanang. Anya, Sige na nanang. Uray 500 laang mo iso. saan amabalin amaksayan ti kwarta nga iduldulin kaw? Para dayjay itinwang nga arapa at mi agatangan kanitatang mau. Di kay ka di madanagan nanang. Isublik mo't laang no mga bakak. Ustaon ti sugal.
No awan ti pakipurdiaam, tulungam kit din ni tatang mo iti trabaho na. Ninanang met, last chance kon ita. Maitabo nun tinatayin ton bigat. Last chance kon amangabak ita. Di mo ipilit ti kayat mo. Saan na pang sugal ti kwartang iduldulin ka? Anyamat ton. Kahit sa di naman ang ti papanam. Inak agdiskitar iti pagsugal ko. Sa dino ti papanam manualan, Ije garden manan apay ka day? adda ka din ni Mari Tere iji balayaw. Hoy, madamati panagdalus na. Adda ka di masapol mo ko na. Ay kwa, adala ang tikayat kung ay bagakin kwa na manong. Agdiritso ka ni balay. Uwan sige, agyaman ako na manong. Pasensyakan, Maribeka. Kalkalpas laang ti dalus ko. Okay laang, Maray. Anya ngaminan ti masapul mo? Ay, kastoy ngamin, Maray. Kasapulak ti kwarta, itamot laang. No, okay laang kin ka Ununaan kan, Mare. Sa anak nga agpapautang. Ay, kwa, Maray. Adda ko maisaldak kin ka. Anya dayta? Anya ti saldam? Daytoy Maray. Ay nawaw. Anwak dayta, Mare? Isaldak pa'y kin ka. Uray 1,000 laang, Maray. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatla adagos. Ay, saan ang mabalin, Mare? Anwak ko mata national ID ngay. Grabe ka mat. Inururay ka iti manunga oras. Apay, Mare, naibusan ti gamit mo? Iso aday ta ID matan ti umay mo isalda kanya? Una yan. No di mo kayat di saan laang. Si kalaang ayat yada istor na. Ay nawaw. Uray asino, Mare. Awan ti mayat amang salda iti aydem. Scammer ka mo't. Scammer nga mat nga ibagbagam dita. Ada iniskam ko ayakin ka. Agraraman kakit di Ay, day tapay lang mat babae ti mang dadal iti plano. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamata. Kaya anya plano mo ti ibagbagam dita. Ay na, marurudak ka talaga, tatang. No agistorya ka. Kumplito mo't atap no amaw. Tapno maawatak maut. Ay, awan, tatang. Na Buludak pa'y man ti tricycle yaw. ano ang ti tricycle. Ay kat pag-service ko anya pa'y kumangay. Lay, pangaasim no planom ti mapan makisugal, di mon itulaoy. Saan ang mabalin, tatang? Naibos lang nga rodan ti pordiam. Day tapala sugal mat, yan day ti utek mau. Ay, anyan, namin anumutin an abak ka. Ang di kalatag nakam. Di ka mabain, asika ti suki ti sugalan. No sa dino tayan ti sugalan, isumot tayan mau. Ay na, adan to pagswertyak, tatang. Saan lang ay tatal daw? Di mo ipilit ti kayat mau. Usarag ta tricycle inton madamdama. No di yung kayat ngay pabulod, saan lang? Kabalakmat ti magmagna. Siya nga kilo man nga asukar, tiri nakkaw. Day talaang, nana? Wan, at to iti bayad kaw. Ay, ada ibaga kada kayo, nana. Maipapan kinibeka nga anak yo. Ay nawaw, apay ti anak kaw. Anya tinapasamak kinibika. Awan ti dakos anapasamak kinkwa na, nana. Kaya't kula nga ibaga kada kayo, akum kumpurmi mutten ti isalsaldana. Nalabos ti kasta, kinaadik na iti sugal, nana. Agraman ID na, kaya't napay nga isalda kanyak. Anya, kano pay? Itay agsapala ang nana. Makaungot apim manaw tadyak intet ti kayat na. Bantayan nyo ti anak yo, nana. Saanan anormal ti kastangar aramiden na. At kapi-kapay lakay. Agyaman bakit? Awan anyaman na. Ay, huwag kaya. Imay ka din ni Maribeka, di balay itay agsapa. Wen, maasarak na rod king kwa na. Apay, anyat imay na imbaga aya. Isalsalda na kit diti national ID na kanyak. Anya? Grabe nga rod lakay. Talagaan na adikan iti sugal. Isumetten ti suki ti sugalan dito'y lugar tayo. Babae pa imat nga rod. Dayta nga rod lakay. Awanan ti kwarta na iso akum kumpurmi metten ti isalsalda na. Ammo ka di danana isme ti may papanti pa ng isaldana iti ID na? Wen, imbagak kinana ismi itay, ta imay gimatang iti asukar. Kasi damot piman. Tinamnaman da akatulungan da kuma. Suki metten iti sugalan.
Imar manan. Sigurado nga ijilamayan manan tilagturungan na. Binaybay akaw ta na uma akaw namang bagbagakin kwa na. Kalukwat yan aramidan day ta babae lakay. Apay ka day? Agasiman, ta isalda na kid din, agraman national ID na. Ay nawaw. Asinaw tinang isaldaan na. Ni Tiray, na imbaglaangan ta saan nga uto-uto ni Tiray. Ay na, nakababay launay magtikas tangar aramiden na. Hay no siya, nauma akaw lakay. Anya nga raw ti aramiden ta. Panawunan tapno ikanta iti pagadalan na. Saan matay na maala iti nasaya at asaritaan ti parikot takin kwa na. Sa anak ang makaturog lakay. Uray siyak bakal. Madanag anak launay iti anak ta. Anya nga ron ti aramidin ta. Sigurado nga agsapan tumanan ti panagawid na dayjay. Alaem ti flashlight bakal. Ay nawaw, apay ti flashlight. Mapan ko sukunan ti anak ta ijilamayan. Mabigla nga raw ta alaak ti flashlight. Sumuro taking kalakay. Mala, agawaam nga raw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y lamayan, nanang, tatang. Anya kumapay. Umay da kasukunan Magawid tayon. Agawid tayon, Beka. Saan ang mabalin nga agawidak? Sayang mo't, sapay mga abakak. Pangaasem ta di kag patangkan. Umuna kayo nga agawid ta sumaruno akto, nanang, tatang. Intun kwan, agsapa manan ti panagawid mo. Saan nga rot ang mabalin, nanang? Agsuswerte da tao kat. Kunak tumot kada kayo. At danto ti pagswertiak. Awanan, tado asaw. Agawid tayo. Nakababain tikas ng aramidam. Suki kamutan iti sugalan. Sukay no sukay. Basta siyak, sandak ang mapilit nga agawid. Period. Talaga anatangkinan ti ulo na ita-tao bakay. Anya nga ron ti aramidin ta, lakay. Irwar maw dagiti bado na. Ay nawaw, apay dagiti bado na lakay. Ipadas taman apapanawag. Awan samot ti papanan na. Tapno at napagnakman na bakay. Saan natang amin nakabuting kahit? Wamaki di aramidin ta day ta. Ang mga numakaamiris matang ti anak ta. Kumaa. Sakit ti ulo nga minayon ti ipapaay na. Tunggal adda matay. Adda akanayon ang makisugsugal. Dumayo pa yan. Saan lang alamayan ti pakisugsugalan nan? All around matay. Lamayan man kan saan. Mairwar ka di amin agamit na. Wain bakay. Irwar ta amin. Tapno adda pagnakman na. Inrori mo dagiti gamit yo, Tata Eduardo. Gamit ni Beka dagita, Alan. Ay nawaw. Apay mo nga inrori yo, Tata. Papanawon main. Ha? Apay, alda ka di pa langit di lamayan? Wain, saan ang nagawid iti rabi ay? Kinapudno na, napanmisinukaw. Ang dakaskit na iti panagsasaw na. Ay, una yan. Narigat ti kasta, Tata. Nako nampay. Stress la ka na yun na. Husto mo't kit din o papanawin niyo. Barang no isot pagnakman nan, Tata. Narigat ngagpayso no sugal ti aday ti utak na. Isuntumot lang ti kakaasay no madadaal ti biyag na. Di namat ngamin ammo ti agkontrol. Nay, apay nga enroll yung matan amin dagiti gamit ko, tatang. Agsapul kan iti pagnaidam. Anya? Pumanaw kan diti balay. Ni, di dak kumamotrabakan akasta, tatang. Sana amang rabrabak. No anya ti imbagak, isaw ti aramidam. Ni kat sa dino nga rudan nga iti papanak ita, tatang. Si kaamatan ti makaamuak. Parikot mo matan na ita. Awan mo't dengdenggam asaaw. Ay, tatang, awan ti amok apapanak. Nagawid ka magaya man. Nanang, pangasiw ka di Di dak pagtalawan. Pasensyakan, ngamday ta ti desisyon me kini tatang mau. Anya? Ay kasano ak nga rudan nga nanang. Tapno nawaya ka ang mga aramid iti kayat mo. Awanan ti bibiyang me kini tatang mo.
Nauma kami mutan amang bagbagaking ka. Ay na, maasyan kayo kadi kanyak ananang. Awan ti amok apapanak. Kasta ti kayat mau, saan ka day? Ay, saan tatang? Ikarik, isardeng ko ti panagsugsugal ko. Pangasiw ka di at adidak papanawon, tatang. Nakapag-desisyon ka main kananang mau. Kat naanyaman ti desisyon may, isaw ti masurot. Ay, nawaw! No kayat mo tital na kan ragsak iti biyag mo, aramidam nga rod dagiti banbanag amang ipaay iti daytaken ka. Liklikam ti anyaman nga aramid ang mabalin apakadadaelan wenno pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, agrobwat akon. Ay nabaw, kasta ti kawis mo amapan makimisa. Kat bagay ko kanumot ti kasto yung kawas ko, kunan ni Nana Belen. Ipalagip ko lang ha, simbaan ti papanam sa ana fashion show. Mangrugi ka man ngaminon si Ka George. Tay kumamot disente akitaan ti isuot mo ah. Kat disente mo takitaan to'y kawas ko. Noawan tinasayat nga ibagam, aguli magkalatan. Kasta ti disente, at abot-abot na. Anyan tulangan ti panunutan nang ti makakita ken ka ijay. Ay, nagadulakit din nga ibagbagam. O sige, agrobwat akon. Ay nawaw, ada pa'y nakasupot nga imot mo. Idonar ko manan ijay simbaan amumat. Dinuminggo nga at dati idondonar ko apag sa sangwan may ijay. Dakkel pa iti tights ko. Ngayon kita ma, ang mga no agpasikat ka man ijay. Ay, hindi na ka man langan. Sigurado nga urayan na ko ni Nana Belen ijay waiting shade. Ay na, pasensya ka Nana Belen. Naladawak manon iti oras sa nagsaritaan ta. Ay, okay lang. Amok ang tinaktak na kamanin nila kay Mau. Gusto kayo, Nana. Kas di nga agpaiso nila kay ko. Tunggal ada makita na, nagadungay bagbaga na. Dilawan na amin nga aramidag. Ay, tinapatag. Di na ipilit nga isuot mo ti kawas, akayat na nga isuot Mau. Ay, anya nga iti donar mo ang merienda ita. Puto, Nana. Sika ngay. Suman. Data lang samot ti dinuminggo mangidundunat iti merienda, Nana. Data pa iti kadakkelan iti tights. Datalaag mo iti consistent. Agraman tights, saan akas iti daduma dita. Naku nampay, Nana. Makimisa ka kadita, tatang. Uy, nanak ko. Sa anak-anak kimisa, hindi napalabas sa Domingo. Iswa mapanak ita. Agawaan nyo nga ro ti agdigos, tatang. Agpulusak lang ngayon. Nagdigos sakmat, hindi kalman. Ay nawaw, agdigos kayo manen atap no fresh kayo nga agdengag iti sao ti apo. Mauray nak nga raw. Wen, di kayo madanagan. Urayan kayo. Nasapa pa'y matkit di Nawaya pa'y ti oras. Nana, kitaon
no asino ti sumungan. Ay nawaw, anya manan ti arabe dan dagita nga agama dito'y simbaan. Di mon saludsoden no anya, nana. Nakita da siguro manan nga ado ti makani sungay mayda. Kaya't damanan ti makalibray. Iso mati paglaingan da, nana. Namnaminsan lang ang nakitak anang idunarda iti merienda. Saan lang nga dayta? Barya laang itadatites. Saan pa'y a consistent? Dagitaman di tattao nga umay dalaang dito'y simbaan tapno makalibre da iti makan. Ay pudno launay. Tilaang pakairanodan dati amuda. Ay, naku nampay, nana. Agpadada nga agama. Datan sama ti pagsarsaritaan da na bilen kan maritina, tatang. Apay may tanay bagam ti kasta anak ka. Di yung madlaw aya, tatang. Kasla adamat pagsarsaritaan da. Sigurado ada ta ti tapik da kita. Kita akat kumita da sa daag katawa. Wan nagpaisaw. Saan laang nga ita nga inaramid da ti kasta, tatang. Ang di talat na ikaskaso ida anak ka. Uwan ngam madilat tamat itirik na ti kasta nga aramiden da, tatang. Imay ta dito simbaan tapno agdengeg iti sao ti apo. Dahita ko mati panunuta anak ka. Talagamot nga awan ti babain mo, anya, mayta. Ha? Amo ka? Iso nga umay kayo dito simbaan, takayat yu ti makalibre. Saan amakan no material abanag ti gagarami dito'y tina? Kaya't may matiagdengag iti sao ti Diyos. Olbod, nakitak tupay tinted mo at tights itay? Agraman tights mi, mare? Bambantayam? Nakita ka 20 pesos lang tinted mo, anya. Gaputay sulang ti kabailak, mare. Sakbay nga umay kayo makimisa, siguraduan nyo nga adda ti pang tights yu. Ipadlaw yumot nga agbibisin kayo nga gama. Di kay madanagan, mare. Saan kami amangan iti insang patyo amakan? Saan matkit diya day tatigagarami ka ni tatang? Ay, agin-agin ka pailaang mat dita. Mano abulanan nga obserbaran ka, mare, anya. Iso lang iso. Awan mo ti kunam amang idunar ka when numangtid ka iti dakkel at tights. Nagpatingga ka laang mat iti 20 pesos. Ha? Nakababa inti kasta, mare. Agawid tan tatang. Ay nawaw, ada kanupay pang malam anak ka. Di tan urayan, tatang. Lay, di ka maawatan anak. Ipalawag kunto kada kayo ijabalay. Anyat na pasama kaya. Mano abulanan nga ganano sa tatang. Makapasangit ngam anyangay nga ron. Marigrigat tayo mat ngamin piman. Ay unay kan anak ka. Ada ka di manan imbagada adakes kan ka. Nakita ka si murot ni Tina, hindi mismo ka. Anyat imbagana kan ka aya. Basta agawid tayon, tatang. Siya kunti mabain itikas jay ngayon sa usawang na. Anya ti imbagam ka ni Mayta itay ayatina. Nakita ka nagawid da adagaws. Imbagak lang matipod no, nana. Ay nawaw, indiritso manin ken kuana. Wala, tanakitak mo ta 20 pesos lang ang tights na itay, nana. Ay wan, nakitak mo't day jay. Makitam day ta, nana. Sagpaminsan lang aro dun amang iti tights, 20 pesos pa'y laang mo't. Wan nga ruda, makipangpanganda pa iti makan nga idundon arta. No siyak ti kasta, ay, jaklaangan makimismisa. Oray siyak mo't, nana. Nakababain nga ta. Kasanaw, kat saan mo't ngamin ang makarik na dagita tattaaw. Anyatin sa usawang mo kada marimayta iti napalabas sa Domingo aya bakit? Oh, awan mo eh. Di ka man nagululbod dita. Agpaiso ti ibagbagak lakay. Apay man na yan. Di ka man agin di mo. Sikat tiga puna no apay ana upay da. Agraman tights ngit itid da. Mapan mo kanupiman uy-uyawan. Ay, dayjay ka di.
Kasanumat ngamin, sagpaminsan lang nga ro din amang tada iti tights, 20 pesos pay laeng mat. Naisumat piman ti kabaalanda, awanan bibiyang mo iti dayta. Amumat ti adda ka sa saad da tata perfecto kan mayta. Amumat ti rikrik na anjalakay. Ay, basta siya, inbagak lang ti pudno lakay. Awan ti pagbabawyak. Makimismisa kang agpaiso. Ngamdakas mo ti aramid mo. Kasta ka di ti isursuro da kada kayo iti simbaan. Pasakitan nyo da iti pobre nga awan may donar na, wano may ted na tights. Kasta ka di ti ibagbagada kada kayo, ha, Tina? Ay, marurutak unay na nabilin. Anya magtipakarurudam. At dati nagpulong kanila kay ko. Ay nawaw, anya ti impulong da. Napasakitan kano da mayta iti insawang ko. Sinirmunan nakit din nila kay ko iti kalman. Na, asino nga'y tinangidanon ken kwa na? Jak masigurado, no ni mayta, wenno dagiti kaaruba tayo anakangeg iti nagsaritaan mi CR. Ay oo na yan nila kay Mau. Kasla di magpampanunot. Ay, siyak paikit din tinapabainan ni Tikas Jay panagsasauna. Kasaritak taw nila kay Mau no maranaak. Saan nga min ang makimisbisay, sungawan ti ammo na. Di na ammo ti mapaspasamak. Amam si ka George, saan ang nasaya at asirsir munam ni bakit Mau? May sa kayo mat na nabilin. Na, Isungawan manaknakam ni bakat ko, ta im-impluensyaan nyo mat ngamain. apay nga asyak ti pabasulam. Di ka agsawa kasta, ta di ka mat makimismisa. Saan asika ti makakitkita iti pudno ang mapaspasamak? Wen, sa anak ang makimismisa, ngam saan ko nga ugali ti aguyaw. Na kayo nga'y, uri adda kayo iti simbaan, agaramid kayo latay ti pakasaktan ti padayo a tao. Pudno mo timbaga ni bakit mo iti dayjay amay ta. Nakita ka mismo, 20 pesos laang ti tights na idi napalabas a Domingaw. Mamin ano lang nga mang ted iti tights iti makabulan. Sagpaminsan laang. Uray di Domingo ang makimismisa ka, uray dakkel pa iti itud mo at tights, no saan mo't ang makita iti aramid mo, awan lat amo ko, nana, awan nagdumaan nyo iti asawa. Marurudak iti dadya ang nanabilin. Apay. Ano ti dakos nga inaramid ni Nana Belen ken kaaya. Diyak kaya ti rumurumor iti ngiwat dadya abakit. Ti tights gayam damay ta ti bambantayan nyo, no kasta amapan kayo iti simbaan. Ah? Ay, saan ah? Diyak amo no apay nga isyo kada kayo ti 20 pesos a tights da. Awan lat ibagayo, no di 20 pesos a tights da. At least, da kami ka ni Nana Belen, dakila ka na yun ti tights me. Kasta ka di ti bilin ti Diyos, uyawam ti pada matao. Nila kayo mo. Saan ko maabig deal ti tights kan donasyon? Tas saan tayo ngagpapada iti kasasaad? Adda marigrigat, adda baknang. Pagyamanan tayo laangan ano kabaalan tayo ti mangidonar wano mangtad iti dakila tights. Saan ka ta masapol nga uyawin tayo dagiti awanan? Laglagi pa. Awan serbit pan nakimisam no saan mo't amakita iti aramid mo. Domingo manen, mayta. Makapasadot mo ti makimisa, tatang. Sigurado ang mapanmanan dagiti baknang akalugaran tayo. Tsak kaya ti makangagmanan. Kasano nga rudan na ita? Saan mo ta mabalay na di ta makimisa, anak ko? Ti simbaan nga ta iti asidag tayo, tatang. Ang mga numabalin tayo dita. Diyak mo't kabisado dita. Ipadas tayo, Ang mga numayat dita. Sa bahalin na asekta, anak ko. Okay lang, tatang. Tinapatagkat sanda na uyaw. Mapantang araw. Wen, tatang. Ipadas ta. Sapay la kumaa, ta santa ang makatumpong iti tao akas kadanana bilen kan Maritina. Saan batan ngay may dagiti agama? Wan nga rod Nana. Kasaritak ko maida. Panagrik na kat nadagsan ti basol ta kadakwada. Ay, huray siyak Nana. Sa bali ti riknak, idijak nakita ida.
Panagrik na kat. Basol ko no apay adiday may. Ay, uray siyak nga raw. Naistoryak metlaang nga main kadagiti kakabagyak kan gagayim ko. Di may papan iti 20 pesos at tights da. Kaslam bakonsensya akmait. Ay, kasano pa yun dayta, Nana Belen? Basol ta metlaang no apay amakun konsensya ta ita. Managbasol nga mintingiwat ta. Kumporme tilawlawatan na. Nalpas matlaangan timisa, tatang. Awan pa nagbabawik adito'y tinakimisaan ta. Nasingpat dagiti tattao. Huwag nga ron anak ka. Manag-iisem dapay. Adayaw amay mayat dito ingam tisigod apakimismisaan ta. Inton sumaro no, dito'y manan ti pakimisaan ta, tatang. Huwag anak ka. As-asidag, ken awan pa'y mangibalikas itag kakasakit asa o kadata. Pudno, tatang. Mala, agawid tayo nga rudan. Ado pa'y ti trabaho nga agur-uray ija balay. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Nana Belen, ken Maritina. Ah, kaya't ka kumama kasarita, Mayta. Ay nawaw, awan ti amo kabasol ko. Awan ti basol yaw. Da kami tinagbasol kada kayaw. Ay nawaw. Amok anasaktan ka kadagiti na isawang mi. Saan kayo anak kimisa idi napalabas a Domingo, Mayta. Kaya't mi ti personal nga agkid daw iti pamakawan nyo nga gama. Kinapudno na. Sabalin ti pakimismisan mi ita. Kasta. Wan. Dita nga tulaan. Nasingpat ti tattao dita. Managisem da pa'y. Iso akay kayat min ka ni tatang. Ah, lukasta. Sa baligaya man ti papapanan niyaw. Wan nana. Mayta, ada ka di pa'y namnama mapakawanda kami. Napakawan kayo na. Di min kaya ti agsubli iti dayja simbaan. Sapay la kuma. Tadiyo aramiden iti sabali at tao ti inaramid yo kada kami kan ni tatang. Wan, pudno amarigrigat kami. Baryalaang kada kayo ti tights akabailan mi nga ited. Diyo kumamot pagbalinan arason. Tapno irurumanda kami. Ay, nawaw! Saan kuma at estado ti panagbiag ti pangibasaran tayo iti respeto nga ited tayo iti maysa a tao. Pobreman wenno baknang karbangan damet ti may respeto. Saan arason ti napobre tapno iruruman mo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, amual dulakay. Agdalus tayo manan. Iso ba tinangag ka wa pagsasaritaan na iti kalugaran tayo bakit? Napigsa amin ti tudo na. Kung kumporme tinaiwarwara iti kalsada, agrama ni di barangay haul. Saan lang a bulbulong? Ano pa nayon na basura? Kaano nga ay amang rugay? Ano husto tinangag ka? Inton bigatan tapno madalusan kanaw ti kalsada.
Asino nga iti mapan kadata? Sigurado per family manunday ta. Siya akon abakat. Agbati kalangan. Agdalus ka diti balay ni Amay. Nakababain mag kankwana. Sipod dinadal ti bagyo ti kalapaw ta. Dito'y balay nan tinagnaadan ta. Libre pa'y Amay. Naimbag ko tasimbardengan ti tudaw. Saanen amanayunan ti utang ta. Wen nga raw, imutang tatap no matarimaan talaang ti kalapaw ta. Nakababainan ka ni Amay. Anya nga oras ti general cleaning ita, Amay nakaong. Makidalos kayo payla ang aya, Tata Waldo? Kapilitan Sigurado per family manunday ta. Sa maysa, sigurado nga agpa-attendance damanay. Iti kasta akasasaad yo? Uray saanan, Tata? Ang mga numa-aksidente kayo kit di ijay. Masapul at tumulong kami tapno awan may bagbagada. Saanan, Tata? Nakapsot kayon. Di kay madanagan. Siyak ti agpalawag kini kapitana. Maawatan namot siguro ti adda akasasaad yo. Kasanungay no saan? Amok ni kapitana, Tata. Nasingpet kan man nakaawat day jay a tao. Isu na lang ano adamanan ti sabali nga ag-feeling boss dita. Iti balay mo ti pagnanaodan da Tata Waldo ken Nana Romelia. Husto ka di ami? Wan, madam. Apay ka di? Apay adi mo inkuyog ti may sa kadakwada. Per family tagdalus ita. Lakay kan bakit dan, madam. Di dan kabailan ti agdalos. Ay nawaw. Isupay mo't kumatibulong asagaden da Syakpi man tinang ibaga nga already dan umay takaasi damat laeng. Kasano no maigalis da dita? Di da tayon tumatla ang ti mapabasol. Sa maysa, adda ti an na yan dagijay. Saan mat amabalin aguyo den tayo ida nga agdalos. Rason da laeng maninday ta. Ay nawaw. Adu tinalaka trabaho dita. No talaga akayat dati tumulong. Uray day tagsagad kumamot no isu taramiden da. Kumusta ti panagdalos yo? Bakit? Saan pa'y nga rud analpas lakay? Ay nawaw, agasam nga dita. Kasano kat adu ti absent? Anya? Di da mo ti tumulong. Sa dala alisto no ayuda ti saritaan. May samot da Tata Waldo nga agasawa. Na, agaraman dyan lakay kan bakit? Rumbang laang nga tumulong da. Tano adda ti ayuda, maikandamat. Ang mga nudidan ka ba lang ti agdalos? Bakit? Lakay kan bakit dan? Kasano no may galis da? Da kayong tumutla ang tagparikot. Rason dakit di dayta, no ayuda ti saritaan. Maanusan da mo ti magmagna mapan agpilay di barangay hall? Unay kan bakit? Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam? Panunutom mo ti kasasaad ti padam a tao Tas saan tayo mo't nga agpapada anapigsa? Agim pakikan, Romelia bakit? Mabalintan ti agaawid lakay. Ewan agin init mo tal. Mabalinay na matarimaan tinayangin akalapaw ta. Ala, si katimakamaw. Tapnosan mo't lang dumakkel ti utang taan ay imbaganakam kan Amay. Husto ka lakay. Narigat mo't no pagbalin ng balay tato'y balay na. Laita nga ron bakit? Saan mo't lang nasaya at nga abusuan ta ti kinaimbag na kadata? Ayun gayam lakay. Diyak mo't makita ni Ame. Adda ka dinapanan na. Napangimata ang dita istaur. Naibus ngaminan ti gatas ken mantika. No adala kumakwartata. Nang teda kon kuana. At dali magasot ko ditoy. Itadtaken kuana sakbay apumanaw ta. Bayad ti tulong na kadata. Bakit? Kurang na ito'y hanggang at least adda maitadta. Nakaimpake kayo mo't, Nana Romelia? Agawid kamin Ame. Ay nawaw. Saan pa'y mat natarimaan tinadadaala kalapaw yun, Nana? Tarimaadon minto Di bale, tawan mo ti todo na.
Sigurado kayo kadi? Amangan ko nak no awan ti pagturugan nyo ijay. Tarimaaden minto manungaal daw mi dito'y balayon na kong nakababainan. Awan ti rumbeng apagbainan nyo, nana. Siyak mo tinangibaga nga agnaad kayo dito'y balay? Sakbay apumanaw kami, kaya't mi nga ituday to'y kun ka. Ni, kwartamot day ta, nana. Wen, bayad mi kun ka. Ay na wow, saanan nana? Idulin nyo kit di tapno isupay agastusin nyo. Dakkel mo ti gastos mo kada kami. Dakkelan ti utang mi kun ka. Saan ko nga awatan day ta akwarta nana? Idulin nyo kit di tapno ada igatang yu ti masapsapul yo. Mapanak pa ije munisipyo, Gino Lakay. Ay nawaw, anya man ang karamida ba di munisipyo, bakit? Mapan ko lang dagiti form. Tawan oras ni Kapitana. Siyak timbon na. Form? Form para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta, ada iwaras da kwarta. Sigurado day talakay. Amangan nudakkel pay kitdi. O di mayat, dakkel mo ta natulong day ta, nang runa kadagiti nadadailan iti balay. Una, dagiti agkasapulan nga listumot at tumulong iti barangay ti Maykan. Anyat kayat maasawan. Basta kas jay. Agrubata kon, tapno makaawid ak matla adagos. Si kamat gayan ti lumabas, Madam Hilda. Anya ta naka-envelope nga iniggamam. Form na ito'y para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta, ada ti maiwaras? Ada Mayat angarod no kasta, madam. Ninayunam ko mati inalam a form tapno adu ti makadawat iti tulong. Dahito lang matintad da. Day talaan, ang mga no talaga a limited mat. Dahil tatidyak mo. Ikan kadagusan tapno makapag-fill up ka. Agawaam to rayik ti form. Siyak tumutlaang ti mangipasa. Kumusta kayo matan dito'y, Nana Romelia? Nasaya at latamot amin akong. Nangalaan nyo iti tulda nga inaramat yu? Tay tulda nga induldulin ni tatam. Kaasi kayo pa'y dito'y, Nana. Ininuton mi atarimaanan akin ni tatayo. Tinapatag, kat adda paglinungan may. Wan gayam, adda ka diintad da a form kada kayo, Nana? Form para iti anya. Para kadagiti apektado iti bagyo. Adamat ti warwaras ni Madam Hilda. Awan mo, Tim Imay. Ay nawaw, apay ngay. Mapan kayo iti ayanda Madam Hilda, Nana. Mapan kayo dumawat iti form ijay. Ang mga nunalipatan dala ang tinangtad kada kayo. Ibaon kunto ni tatam awaldo no sumangpot na ka. Anya ti masapulyo, Tata Waldo? Ada ka no ti warwaras yo a form, madam. Jay form para kadagiti apektado iti bagyo. Wine, awan pa'y ngamin tinaited ka na kamay. Awanan ti form, Tata. Naibusan. Kasta ka day. Bagaan kay tulaingan no damanan. O sige, agyamanak, madam. Kumusta ngay, Tata? Adda ka din naala yung nga form? Awan nga raw nakaw. Saan kayo anapan iti ayanda Madam Hilda? Uno saan ijay barangay hall? Naggapuak itayan da Madam Hilda. Ngam naibus ka numay. Agdiretso kailangan ijay barangay hall. Kasari tayo ni Kapitana, Tata. Wine, minton bigat manen atanay rumabiimot tayo. Mapan kayo inton bigat, tanuda kami. Adamat ti finilapan mi. Sayang dayjay no saan kayo ang makaawat kat may sa kayo mat nga apektado. Wine, mapanak to ami. Agyamanak manen Agyamanak iti panangisakit mo kada kami kenanam. Naimbaga bigat siyo, madam. Si kamanen, Tata Waldo? Anyat masapul mo? Adda ka din ni Kapitana. Awan ni Kapitana. Adda meeting data. Anyat ibagam kun kwa na? Tay form kumano adda. Ay nawaw. Awan mo ti bagayo no di form akanayon, Tata.
Wan ata da kanumot tinaiwaras iti daduma. Kat da kami, awan pa'y naawat may. Awanan ti form, naibusan. Sa maysa, apay nga listo kayo kat awang kayo mo't ang nagpakita, di pa nagdadalos? Ha? Sana mabalinti kasta. Sa kayo na alisto, no ayo dati saritaan? Pasensya kayon, ngumawan ti form. Saan kayo mo't lang nga deserving amay kan, tasadot kayo mat? Ay nawaw, apay akasta ti langam anagawid lakay. Nagsangit ka kaday. Okay, aklaeng bakit? Apay nga rod akasta ti matam. Limabaga mat lakay. Saan tan anam naman day ta nga ayuda? Apay kaday. Saan nga umanay ta ayuda? Apang ibabainan ni Madam Hilda kanyak. Iti sangwanan ti adu a tao. Nukasta, imbabain na ka ni Madam Hilda iti barangay hall. Wain bakit? Anya nga iti kuna ni Kapitana. Awan ni Kapitana ijay. Ngam adu ti tao. O na yun ti kasta lakay. Di ba linatan bakit? Oray awan itid na form ka data. Tinapatag na salon at talata. Anya ti umay mo ibaga amin akong. Imayak, taada ti kayat ko asaludsudan kan Tata Waldo. Nakitak ngamin alimabas iti paraangan mi itay, ngam dinan samat na ngagtipukaw ko. Una, tamaditirik na na. Naggapoy di barangay hall itay. Kat napabainan ka no, iti insawsawang ni Hilda kenkwana. Anya ti imbaga day ta ahildakin ko nana? Alisto kami kanulaeng no da ayuda. Kandida kami mo't kayat nga ikan iti form. Saan ang mabalinti kasta, nana? Apay nga iimot da day ta a form? Kwarta na ayati maiwarwaras tapno agkasta-kasta. Una yun, di kasdi nga inaramid mo si ka, Madam Hilda? Naa? Apay akas na titono ti boses mo si Kaami. Inbabain mo kanumat ni Tata Waldo di barangay hall di Kalman. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Nagpulong dadya alakay ken ka? Saan aga puta saan anakidalos di lakay kan bakit kat iimot mo day ta a form kadakwada? Tijak pay kayat, no apay amasapul nga iroruman mo di lakay. Ibagbagak lang ti pudno. Tay dinal pa si Typhoon, awan da na kidalos. Ay nawaw, di mo maawatan ti kunada abakat kan lakay dan, madam? Di mo nakita tinapasamak iti kalapaw da? At damat ti matam, imposible ano di mo makita ti adda akasasaad da? Di ka man kontrabida si Kaami? Saan laang nga ita ti aldaw? Addanto ti aldaw mo, madam. Wen gayam, inton sumaruno, di ka agkasta-kasta. Saan mo mat akwarta ti iwaras ti gobyerno ket? Unay kang Hilda. Ammom alakay ken bakit dagijay? Ngam kastapay laang mo, tinaramid mo. Pudno matimbagak. Alisto dalaeng no dayuda. Imbabain mo kanupa ni Tata Waldo di barangay huli di Kalman. Nangalamot iti kasta kinalaing mo. Kwarta maya ti maiwaras. Gaputa lakay ken bakit da? Excuse dan? Sa dala alisto na dayuda kasta kadi? Naglalaingan ngay dagita alakay ken bakit? Tanangam ti panagsasaom. Laglagi pang. Saan nga agnanayon kat napigsa ka? Dumteng do ti aldaw ako mapsut ka. Kayat mo, akastamot ti aramidon daken ka, ha? Huston! Agtalnakan! Di ka lamasyan mo ti jalakay kan bakit? Kita ama, narigat ti makarma kunak manan. Kumusta nga Tata Waldo? Na-fill upan nyo ka diti forma inted ni Kapitana? Naimbaglaangan ta naranaan ta nga awan day di ahilda diti barangay hall. Dalpasa nami. Nangalaam nga iti daytoy a form. Ni Kapitana tinangted, at dapay matgayam ti form, talaga laang nga imot day ta ahilda, agraraman day ta tao. Anya nga iti imbagan ni Kapitana. Makaungad tata, isukano ti makaam mo ang makisarita ken Madam Hilda. Siyak nga di nakasarita. Itay peng urayan na kayo, ta interviewon da kayo kano tata. No nalpasan ti form, agdiretso kayo iti office ni Kapitana. Da kayo ti mangipasa tapno makapagsarita kayo matlaeng. Urayan kay laangan ijerwar tata. Di kay agbuteng, di bali taawan pay mat ni Madam Hilda.
apay mo kasta, Kapitana? Saan na nasaya at tikas jay nga naramid mo si Kahilda? Kasano, no agreklamo day jay munisipyo? Wano saan kat agreklamo day jay radyo? Di pa'y barangay tayo manantistaring. Iraman na kami paikit di ti kalukwam. Ini kaklangi di ti pagnakman, Kapitana? Awan ti karbengam mga rami di ti kasta. Sabay sa, lakay kan bakutan dagi jay. Nakapsuddan. Common sense mo't Saanin ang maulit, Kapitana? Talaga saan na maulit? Uray di ka pa'y ag-report. Iyo may mulangan ti form nga dagan ka, tasyakon ti makam mo. Awanan. Siyak mutun ti maawanan iti trabaho no kastoy laeng. Laita, ti kanabam. Di ka ngamin makaaw-awat. Ammom alakay kan bakit natatawaldo kan na Romilya? Kasta pa'y laang, taramidam ka na kwada. Oh, anya nga ita. Lakay. Husto laang, nginikat na ka ni Kapitana. Kastamot ngamin ti mindset mo. Sana may bagay kan ka ti kasta at trabaho, Hilda. Ay nawaw! No adda ka iti serbisyo publiko, agbalin ka apatas kan man nakaawat. Di ka agar aramid iti bukod mo apatakaran. Nang runa no maipapanday to'y iti tulong ang naggapo iti gobyerno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.